Apropo crnaca na Martiniku, zapazite još jedan detalj. Ove zgrade koje su predamnom imaju solarne panele. Ono što je zapravo zanimljivo kod tih solarnih panela nije samo to što ih imaju, jer imaju ih i u Hrvatskoj mnogi, nego je stvar u tome da se radi o stambenim zgradama, ne privatnim kućama. Znači, jednostavno su zajednička domaćinstva shvatila da im se isplati imati solarne kolektore na krovu. Evo ja sad pitam pitanje za moje Hrvateke, je li moguće da na Martiniku crnci žive u takvim zgradama, a da mi u Hrvatskoj ne možemo tako živjeti. Evo, jesu li ti crnci pametniji od nas? Postavlja se samo dvije opcije, ili su oni pametniji, odnosno mi smo preglupi da to napravimo, ili jednostavno imamo idiote na vlasti koji nas sabotiraju i ne žele da ljudi naprave uštedu novaca, odnosno zarade da bolje žive. Živjeli.